friend miyam sije kihanbai wab nate ko ada masije fake ne di hoi statistics je mai hai se ko ado yang mina se sum kamai to na da ko kari ya ko WHO na hai se kai sakra one in India masa samna have da trang ai manung da amadi cancer na da na sigani na hai samna have da India da 1.5 billion mule in India cha 1.3 something billion le to India population da ado have the kya na 100 million sini hai ro de to sise WHO warned that the one may witness increase in cancer 60% increase over here but India da ya mathoi subidi surup thakpa tobacco product tagini ko atopagi ate sije lairabagi laina ni so haidana tuberculosis kumba jaga andre samna diabetes kumba depression kumba jina boring chuba middle class ki laina ni dana ka koi hypertension kumba diabetes kumba jina ka ada si 2018 da India da 1.16 million new cases witnessed however si 2018 gi khatang dani 1.16 adi lakh taraga lakh tramathoi ga lising humbu natra lakh tramathoi ne ba million am da lakh tarani na anoba cases ne ko cancer jon ado si je one of the major causes one of the major reasons for cancers of mouth ka lungs cancer is tobacco consumption ne tobacco sab de hai ne friends is kian khokan banate ado se khangbi osene to one in every 10 Indian will koi ko Indian je mitra mong da mi am de dum cancer develop tor ko ni hai aduga mi amai manungda atranga manungda amadi somna nani have na te sini hayo of the disease she World Health Organization have ne atop na have na te go according to the study India with India population 1.35 billion ne dana crore 135 crores in India population jaka 1.16 million new cancer cases as 1. lakh tarama thoi ka 2018 da khatang da mi lakh tare chi gre ni aduna to irisho according to the study India with a population 1.1 witness as many as my pm lakh tare ne 2018 da khatang ni my pm sida cancer tamam se breast cancer oral cancer cervical cancer sinopi ya matani na lungs cancer se surup thak pe stomach cancer se surup thak pe go colorectal cancer most common types ni ko simya as moina to mi sa da yang khayam de of all new cases se Geneva another cases me 49% di hoi si 1.1 si gi chau se tang khayam di lakh manga ga 5.5 lakh am di masi me am jene ko oral cancer cervical duda stomach colorectal cancer is to koi cancer je ko cancer ja India da thoi man amna tobacco related amoi ba head ki ko neck ki simyam jene koi head ali sai cancer toi ba ko neck ki khanau ki oral cancer ko in men dar no pi na hoi cervical cancer ga no pi na to sigi cancer se hoi mai high lower socioeconomic status ka koi lai ba mi da nagan mane ha ba se cervical cancer gumba dragi oral cancer me am je hoi tobacco consumption gi so na am na mani ko da ba sa saban spai da yam lai ge mi je kut kha khaini chai na ko surup thak pa gol pa yam na khon ga de siba ki baira ju khang de traga
ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯕꯩꯔꯥꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯥꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗꯕꯨꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯗꯩ ꯀꯩꯗꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯧꯏ ꯑꯣꯚꯔꯋꯦꯠꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯕꯦꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯣꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯄꯥꯁꯟꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯣꯚꯔꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯣꯕꯦꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯠꯅꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒ ꯀꯣꯁꯀꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯂꯋꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯅꯁꯦ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯔꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯂꯣꯡꯉ ꯂꯩꯕ ꯂꯦꯡꯗꯕꯁꯦꯀꯣ ꯆꯠꯇꯕꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯦꯡꯗꯦꯗꯅ ꯍꯧꯔ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯔꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯒꯤꯅꯦ ꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯔꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯒꯗꯤ ꯊꯤꯕꯣꯡ ꯋꯥꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯡꯉ ꯂꯩꯗꯅ ꯀꯃꯦꯟꯅ ꯊꯤꯕꯁꯨ ꯏꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯤꯕꯣꯡ ꯋꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯃꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯃꯦꯟꯅ ꯊꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯕꯅꯤ ꯐꯖꯩꯒ ꯐꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯀꯣꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯚꯔꯋꯦꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒ ꯀꯣꯖꯦꯁꯀꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ 10ꯁꯤꯗꯀꯣ 1998ꯇꯒꯤꯅ ꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯅꯣꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯕꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯇ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯥꯗ ꯖꯤ ꯗꯤ ꯄꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯄꯥꯋꯔꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯂꯤꯌꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯣꯟꯅꯁꯨ ꯋꯥꯔꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ 60% ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ over the next 2 decades if the current ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯔꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤꯀꯣ 60% ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ the greatest increase ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕꯁꯦ 88%ꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯦꯁꯦꯁꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯋꯔ ꯑꯦꯟ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯟꯀꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤꯀꯣ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯕ ꯆꯥ ꯃꯣꯔꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯜꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠꯄꯨꯗꯤ ꯂꯩꯕꯩꯅꯦꯕꯀꯣ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯍꯦꯜꯊ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯦ ꯑꯣꯟ ꯀꯣꯝꯕꯦꯇꯤꯡ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯖꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯃꯦꯇꯔꯅꯦꯜ ꯆꯥꯏꯜ ꯍꯦꯜꯊꯒꯨꯝꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯨꯞ ꯊꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗꯤ ꯋꯥꯠꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯁꯨꯝꯕꯗ ꯆꯥꯏꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯦꯇꯔꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯤꯌꯁ ꯗꯤꯖꯤꯁꯇꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯣ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯣꯔꯁꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯔꯤꯁꯥꯔꯁ ꯊꯥꯗꯗꯧꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯊꯥꯗꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯋꯥꯊꯤ ꯋꯥꯔꯦꯝꯗ ꯁꯨꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯗ ꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯀꯔꯣꯔ 1,000 ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯣꯔ 50K ꯁꯣꯝꯗ 50K ꯀꯔꯣꯔꯁꯦ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯗ 5 crore ꯈꯛꯇꯪ ꯔꯤꯁꯥꯔꯁꯇꯣ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯁꯣꯔꯁꯇꯣ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯋꯥꯊꯤ ꯋꯥꯔꯦꯝꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯩꯅ ꯑꯗꯥꯏꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯥꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯩꯁా ꯊꯥꯗꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯁꯤꯔꯤꯅ ꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 7 lakhsꯅꯦ ꯁꯤꯔꯤꯁꯦ 7 lakhs ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯁꯤ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ
And if people have access to primary cancer detect of some kind of high I cancer test or by the take a suit like money and can so kind of primary access to healthcare as a referral gumba system yamna kind of yamna means torta detect over the line of access primary health care gumba reference system yam easy yamna line access to ngam ta detect of ngam ni aduga detect it thuna tarogadi treat tawba khama widana aduga treat tarogadi cure tawsa mi cancer cure tawsa tamam leidana ko cancer je na khon ban la ba na leite dana roi sin steve jobs sigre mark zuckerberg hoy mai billionaire मैम जे private moi paisa chok chok thadari na chan zuckerberg initiative ana tar ha ko to pa मैम cha cancer je khoi death sentence or down hai je for anyone ko moina WHO na hai मैम jo koi kai kai intervention to be koi nova cases tholok tana ba hai this include kai to we ano thok tana ba di lai lat controlling tobacco use tobacco je mi hade hai je smana tobacco churup sida smana sida 80% la kya nom sida cancer na be ulla ko sida dum lai ni na ka mayam se atopa dum lai dra 80% no gira dum sari adragi responsible for tobacco na te 25% of the tobacco na cancer gi date me tobacco consumption na atane aduga kogi hepatitis B gi vaccination ji vaccine ju kap thok pi ga dawni kari gi liver cancer thok tana ba ko kogi eliminate kogi cervical cancer ju thok tana ba si HPV gi vaccine ju kapi ga dawni haibne ba ko screening and treatment palliative care topa si myam su laire implementing high impact cancer management intervention that bring value for money palliative care including pain relief mi yam dabda lakh kumra muti sep to ya manipur gumbai population muk cha koi chahi tra jara mi kan me ya hene ba koi gi si china kana gani have a science to bai ba tho de haven adone koi si je one cancer se yam na ne ko cancer na ba so da tobacco chaba kwa chaba de khaini chaba de ko khaini andage tobacco churu ga thap de cancer de mi na ba yam nei re na ba da na te si bi sam ne ko lakh 2018 da mi si bi da 50% amdi 50% na te around 25% amdi oral cancer de gi yam tobacco churu thap de si ne na ko ana friend he kian bai wana te se fake ne do khang bi ra ba cancer ji mi yam ha ne na ko ba sala ga